Masih
Hoy, ding matalo siya at terkesan. Aslani vlog siya at terkesan no.
Katanagin na pwede nga miya pulikan niya nun. Ano yung isang kalupitan?
demi kapalumi. Engkau berdua ini sampai samari unang kamari akan perintah nadina di mana aku di dalam aku kata di mana stoki apa iya dirilah aku stairan muna lalayan na uripina inatatapak
iyan ako sa pamayo